Ia, whiwhia lawa te whatalofa tu ne tu lao le holi, ia, o le aso nei o le stofi nei, ia, i nei, i Auckland, New Zealand. Ia, o le aso sulima nei, ia, masalo wa te ala titi lawa le tu la tasi, le teimine o le holi. Ia, molo si le fia le tala o le tau o e Auckland, ia, a mese lawa nei i Otahu. Otahu le te iai, ia, po Otahuhu foi. Ia, ese le maa nei o le tau, ko kai le matango fia le tau le so. Mana ia sulu mana ia le la. Ia mana ia foi nau ma fan ai. Ia mai le malu lu ne tunu. O temine, le te I tonu lava I le tato falinsinia na pe ona sisila ti ai. O le SanSid Auto Limited falinsinia nei. O lo o le numero se numero iva o Princess Street I nei o tau. Lem fai se uma to ko la kula ia e to pu fa le atu. Tu titi afsanga kongo la malti mana. Ia risi tu awala ti mana. Au lisi lai tu awala ia le tatu SanSid Auto Limited le. Pena foi male pamule e so ola male pamule ale pamule ale 620 le I. Ma nei ia le fale sini. Ela no fa matala tu ne fale sini ia. Ia ona ola ta vale sai ia. Ola pomu foi ia. Ia eu kula vale vai. Eu kula vale vai pole ale malulu o le tai au pole po e pole timu foi. E tawana o se kai me o ke adua e tawana walu I fafo. Ia e su ele afi au pule vai ia ba kaula wa a fai ai le tuol vai ka fe o te chalu se miha ia a fai ele pe da wale pe mu le afi ia o le temi lava na mai ele ta vale pa fai I fale insinia le terminate kwa leko ia se tu se vai pole ko fale ven lave foi na mea le malu lu le timu ia pole ala val tulanga ele tau ia ka kam fai le vata te oso I fafu siaki mo le vai terminate pole ko te siaki se vai ia o le tulanga na le wala I ona awina atu te fasalonga nei I le tato fale insinia le terminate te fai loa to tato telefoni le ofisa le o iva valu no iva fitu over tasi o iva valu no iva fitu over tasi o le mobile phone wa le ofisa o le o lua tasi o fa fitu lima fa tolu o le full weaver so fa marulu to full weaver si Princess Street AutosOffice tasi o no lua ia le tatu address na to fa sa atu o le full weaver si e o le iva se full weaver si Princess Street AutosOffice tasi o no lua o temini ko to no po e tu tonu le o le fa singa pisi foi na tamala fa ngoli ska vale la ana to atu e mo ka fa kalma ngamber puli ma nei ale e to sila mai foi ia o tala no atu tangata e ona pisinisi tangata o le pule le insinia ia fa loa tu e te ia te o ia mea uma wa a fa makala ko foi ia ke le ngai le tonu mai e mana ia tala no me ale pule la to ia ma ko e tonu ia ko ia o tonu ia o le tatu SanSid Auto Limited ia po tatu fali insinia e salu ia limited SanSid Auto o le tasino ta vale o lewa famile ia le insinia ko ki a uma ia masalo tele la va singa vengo lo fai ia ko sa ola I lunga ta vale o le sisi lunga o te milane ia na wa lalo masalo mai a fo ia le po hani me na sa fatino ia na la wa mai nei lalo masalo ri si va na famile le insinia le uma ia ni sinio ta vale lo fatino po o leanga ia po pesi me na fale tonu ia na o tam fale sinia e to fa fo I le leina ia ia o ni sinio va ngai tonu o tato fale sinia e pena isi sila mai e fo me uma ese ma nei o masini na lo fa o nga e tato fale sinia ia me uma la vai fa tino nga wenga te le o me fenga wenga e pe ona va IoT ai ia me uma lava wale sekina la ta vale po fe tonu me na fa le tonu se sina ta vale na was tu ela firunga ia na wa 5 fa tino ia po la fa me na fa le tonu sal po service pe I foi se me fa le tonu matua a woni ngale ta to fa le sinia ne pe ono fa mtalatu fa le sinia le sa me la ta vale ia liki la vale vai te numa a terminate ia wole ko se pole na tu lang ia ale tau mo fie fo ia le tau ese le tau mo fie la tu tau matua le business ia business se ngali ole se like a family business ia I'll terminate sa la ko le tonu mo fa tano nga male sunga fo le li pule polon fa tu fo ia o lo tonu ia ma nei ia la volta no to la to I'll terminate ta sino ta vale o na o su elunga le afi
ia masalo na lo te le singa lo lo fai ai e wona ngalo ia mai lo ta vale me se fo ile tamalu lu ia maria le me ta vale oni se fale tonu te vele te usu al tai au le malu lu ia ke usu ko aki ko ai a pe fale tonu mai maria mai service Warrior Fitness ia po hala vani fale tonu ni me sui ia lo ia tatu fale sini ese mai ko le yo ne fale sini ia si sida to e fo ni fale sini fo salo to te lo tatu de sa mai mo mai io le fale o le sila la sai o i si pito to yo le ala wo si mai tatu la fo ni ia pe no e vai te ka paka na te ler ka paka lo sa ia ma pe a fai fo na te mana fa tali te mi ia piki lo ta vale ia ta silo ta vale na lo lo left masalo is fale to pe service fo ia lo mo ira o nanga nei ia tatu fale tatu fale insinia nei o le SanSid auto ia le o to mai to no lo ofisa le o le tatu se ma nei fo ni ofisa e le hita e fo le ia county civil le mo malu lu pe a fo a vivela ia ma nei le waiting room nei e va te lo ta vale ia o service ia po le ala vale tu lango fo ia no fo na te no fo ia i ma fai taulau po ha me fai tau pike Facebook fo i pike YouTube ni po ha la va me fai le se me mana ia le vai le se me lo ki kiro kai e wifi free lo lai le me free wifi ia ke sa wifi la ko password ia no fo le fa ta di te me mana ta vale ka se ma io nei service si ne ia fale insinia yeah, talofa Samoa. How are you, audience? And my name is Shalendra, and the company name is SanSid Autos. As we have shifted here to 19C Princess Street. Before we were at 81 Road, as a lot of audience they know that we were there. So now we have shifted here, and if any of the customers who have difficulties in finding us, they can give us a call. Our phone number is 098697081, or you can call on mobile, which is 021-047-3543. Anytime that is convenient for them, they can give us a call, and here we can sort them out whatever problems they have in their vehicle. Malo Central. Yeah, I think it's a lot of people watching now. Do you do warrant of fitness? Yes, we do MTA approved warrant of fitness. Yes. And which carries weight for insured vehicles also. Those people who have insurance, that warrant is quite valid. What other service you do? Apart from warrant, we also do loop services, diagnostic scan, in which people have lights on their dash, which we also print out and give it to them. Also quote the prices. Wheel alignment, it's a laser one. And we also keep tires second hand, and we also provide new. And also mechanical repairs, anything regarding vehicle mechanical repairs we do. What we do is first we give them the code, and if they are happy with the code, then we start doing. All right. What are your mean of payment? We got several types of payments here. Like some people, they have little bit of difficulties in paying, so we also give them options like we have Afterpay, Yes. and GenoPay, Lay-by, Zip, and also MTA approved vouchers if they have. Nice. So they can easily do their payments later on. What time you open and what time you close? Or what days and? Okay. Our working hours Monday to Friday, we have 8:30 to 5, Yeah. and Saturday 9 to 1. Close on Sunday. Sunday we are closed. Oh, that's good. All right. Anything else you want to tell the audience, Saran? Like if they want to do anything, any service, they can come here. They can do the services, or if anything which they are not sure of, they can also ask even me or any of my staffs here, and call us even on phone with the number which I have given. We also have our website. Yes. They can also go through our website and Facebook,
even anything they want to know, they can always feel free for us. All right, thank you. Well, I'll come again and to another interview next week, Surrender, and you have a good weekend. Also, yeah, everyone, I wish them all a good weekend, and also to you. Thank you very much for. Thank you. Thanks. Yeah, na o tātou whatananga na marpule na o le tātou Sense Auto ia le sungana ia Surrender. Ia e peo no whai atu. E maa nei ala tāna noa atu Surrender la tau ia mala mai. A tēmu nei. O nui a tere nei a Surrender to whase fua. Tā whasefua. Ia, o si tātou li potina mai nei tātou whalisiniana peo le sisila tai le Sense Auto. Ia, o tūlanga leo ke fia tau whaeloa atu tātou tunu ule so. O tūlanga ia o tātou peimengi. O se le mana ia matua fo tātou e tele le whaasoa ia oi le whaisinga le lava le whaasoa. Tele o bilionea tunu. Ia ai mana ia i do o sau i. Kelo i o wala fo ia pei ia mea lava pe ale lava le whaasoa nā taimi. E pei lao lea, iwa vai me lei pai leo. Ia e o lei pai fo ia soa la se longa e. Se longa umana tongi ia po le ala vai lau loa nai whaatau mai. Se longa umana tongi whakoa wakuru release a kutua lo loa. O tato lei pai fou lewa iai. E hai whai mai e kere now pay later. E mai la lei pai nei, e free, no interest. Ale mea lai mana iai. Ia e umana tongi la whai lau lei pai. Ia ona release a leo lau loa. Pena fala I tato falisinia e umana failau ta vale ana vatu leo ta vale te felwa ia ai tong ia le piti ta mana ia o le si tato si awala ia le pe ia tato ona o le sip le ia le fe mai pe le ta fo o nei me awala nei ia fa pena foi la mana after pay le foi ia after pay la to tiro after pay le channel pay la ia le al katua company channel pay le pay over 10 weeks no for interest o le sila tato after pay le tato after pay le poi sole manga ia pay store after pay le vai le umai o wala umai le tongelo ta vale I pa fai le tato fale sinia le ni o wala ia e fai sa after pay channel pay lei pai sip pena fu misita to voucher pe no falongo tu famtala tu sunga le dipul o tato li potina man tato falisinia on wi tele yaso avu se pule to tamari lo falong lo fonga manga lo mele on tato to fira I foi vas fo tato li potina tu ita falisinia ni woni ngalo SanSid auto limit o le limited fa pe le limited o nanga manan fa lo atu de sunga le dipul o nanga umana la tu fai le masimere fai na tu fai o foi pa o second hand na tu te fai foi so o se me fa le tonu lo sa pa fai on fai mana tu onu tene yaso to fase fo